ubiyag. Tita. Hello gagayam, kumusta kayo? Naimbag nga oras yung amin. Barumanan nga istorya wano pa kasaritaan ti mga ganyo dito drama biyag ti tao. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin makablawa mampay da Auntie Norma Galvez kan pinsan Rinalyn Makato from Jade Galvez. Hello mat kini Peter Daligdig Torres dita Purukto Nambalan Santa Ignacia Tarlac. From panganay na anak, Gina Torres, dita Avenida Santa Cruz, Manila. Kaya titay nga rudendenggan, ti episode 415. Dito'y drama tayo biyag. Tita. Pasensya kayo, nanang. Naladawak ang nakariing. Agurigur mo ngamin ni Richie, iso anapuyata na. Nagado ti sakripisyo para iti dayta nga ubeng. Nga oray saan mo met nga anak. Saan yung nga anak ni Elmer nga asawam? Kaasimat ngamin numabaybayan, nanang. Nuapay mo ngamin ngayon bati day di Flora ti anak naken ka. Sa ita, santay mo ta na makuntak. Amoy yung mati kinatao day di babae, nanang. Ay, sabagay, sila ang ti ubeng. Noing kuyog na itinapanan na. Ta sigurado ang mabaybayan na. Kumusta ni Richie, bakit? Kaasi ti apo, adamat pimipian na. Bimabati gurigor na. Nasayat mo't nga rin no kasta Ada ginatang ko aprutas para kin ko ana. Ni, nagadumat tanday talakay. Para kadatayaw tinadnuma. Gimatang akmot lang itibag na. Nakasil ngamin. Iso ginatang ko na. Imbag man tanapanunot mo tigimatang lakay. Wen tamok akasapulan na. Gumatangak tumot iti sapatos kan uniform na. No maimbagan, ikuyog mo, tapno mapili na, tikayat na. Wen lakay, sigurado ang maragsakan day jay. Oras saan taapod no nga anak, itid talat tadagiti kasapulan na. No siya, kaslapod no nga anak ti pangibilbilangak kan kwa na lakay. Oras siyak mo't abakit, tapara kanyak. Bendisyon ni Richie iti biyagta. Welcome to Jenna Almoita Drama. Anya nga iti planom iti biyag mo, si Ka Flora. Numabalin, di na ko mapapanawon dito'y Nana Petra. No apay mo't ngamin adi kaagawid iti lugar yo. Awan mo't nga rod pagawidak ijay. Dito'y ayan nyo lang tamo kapapanan, Nana. Anya nga rudan ti planom ita. Agsapulak iti pagtrabahwak, Nana. Nay kita tasaan atila serserkem at trabaho. Ang mga noag sikog kamanen kat panawam tumanen. Saan, Nana? Din tumapasamak daytan. Saan? Saan apod na dayta? Nay, apa yan, Cecil, anak ko? Sino timawag kan kaya? Intaray da iti ospital ni Elmer, nanang. Anya? Kat 50-50 ka no tibiyag nanang. Apay, ano aya? Na-aksidente ti lugan na. Kat grabe ti pan nakadunor ti ulo na. Anya? Elmer, apay napasamag kan ka ti kastoy. Kasano kami paiitan iti anak ta. Ay, Cecil, anak ko. Awanan ni Elmer. Akludan tayon tinapagtag na. Taure anyat aramidan tayo. No talagang agpatinggalaan ijay tibiyag na. Awan mabalin tayo, anak ko. Nagsapaon na iti panang panaw na kadatayo, nanang. Nagsakit. Agbalin ka kumanatibker, anak ko. Laglagi pem. Adda ni Richie amang namnamakan ka. Ado ti plano mi iti asawag, nanang. Wen, amok dayta. Ngamsan tayo matatanggal tibiyag tayo. Taamin tayo. Agturong kan patay. Diyak mo no kasano ang makailiw-liwag, nanang. Ada ka numot meeting ije pagadalan nyo, Richie, anak ko. At dayamat? Ada ka numot kung natay padak a parent. Apay adi mo amo? Oresan kayo na makimiting. Ni, apay ngay. Nakababayin lang kadagiti kaadalak.
Katawandak to manin. Apay, itian niya aga po akatawaan da ka. Basta, ibagbagada ang nagwapo ak. Ngam na alas ti inak. Ha? Banag ngagpay sumit. Nuapay ngamin atidak isubli ti pudno nga inak ah. Uray kastoy tilangak. Sa anak ang nagkurang kan ka anak ko. Impaay ko amin nakasapulang. Tinaripato ka na imbag. Awan ti amok ang nagkurang kan ka, Richie. Wan, ngamsan tayong agkaruprupa. Isong amudang ampundak lang. Nagloko matday jay nga ampon mon. Apay akas ta ti bagbag-anakan ka ngay. No saan siguro akat katawaan dagiti kaadalan na. Di siguro guraan akas jay nanang. Wan, ngam sana may parbang tikas dya agalad na. Pagyamanan na kidi kumatauray pinanawan ti pudno ngay na nakaanda ka anang ipatag kang kwa. Nga oray saan tayo matakab kapag yan. Napatagan ni Richie kanyak nanang. Pat-pat gaklat na nga uray kas jay ti ugali na. Wan ngam di mo kumay palubo sa pagsasawan na kaitisaan na nasaya at tapnusan nga agruam manak ko. Umay ka na nako, tagkuyog tan arumwar. Idagas kan ije pagadalan nyo. Umuna kayon. Sumaruno akto. Ang mga numala daw ka ije pagadalan nyo. Saan? Ala, umuna kayon. Tadyak kayat nga da makakita nga agkuyog tayo. Ha? At dantuman maibaga dagiti makakita kada tayon. Diyak kayat ti makatkatawaan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Flora, saan man atilayaw awid mo alalaki dito'y balay? Nobyok day jay nana, ni Joel. Idinapalabas abulan, Ronnie tinagan tinobyom. Sa ita, Joel manan. Agsisinukat matan ti isang sangpet mo dito'y balay. Pangaasim ha, di mo pagbalinan a hotel to'y balay ko. Nalipatam sa matan ang makipagnanaad kalaang dito'y. Nana, Agsapol ka man ngamin iti daduma a pagtrabahwam. Tay disente a trabaho, tapno makaurnong ka. Liklikam ti bisyo. Kanayon ka pa anabartek asumangpet dito'y balay. Anya ngay day tang aramidam. Bimababaian ka amamartek. Nabisyo ka launay. Anya laengen nga iti isarang mo arupam iti anak mo. No agkita kayon to. No maamuan na akas ta ti trabahom. adayo ang mapasamak daytan, nana. Saan kami ngagkita iti anak ko? Umadanin ti pa nagturpos ni Richie iti high school anak ko. Wen nga rod nanang, kasla kaanula idibasit ti anak ko. Kat naimbag no kayat na si katimangi martsa kang kuana kat ibain na kamay. Da kayon tong ati mangi martyakan ko na no di nakayat nanang. Ay, nakarkaron na adi na kayat. Takuri but-butan ti ropak. Addan angay bain nak. Ngam napimpintas kayo basit ngam siyak nanang. Ay, no apay mo't ngamin asa anak anaparaburan itinapintas alang. Anya nga tatirik na ti ina. Aproud ti anak na kankwana. Nagalas to mga minti ugali dahi jay nga ampun mo. Di na mapanunot yado a sakripisyong para kankwana. Kaslag pampanunot nga niya. Barang maamiris nan tumatla dagita. Bayat ti panagmature na nanang. Apong, amuyo ka dino sa dino ti ayan ti pudno nga inak. Ay jak ammo. Nabayag matan nga wanda magmi kang kwana. Tapaman nga imbati na ka. Awanan kontak mi kang kwana. Anya ti full name na, apong. Kan anya ti itsura na. Anda ka diladawan na kada kayo. Ay ninanang mo ti pagdamagam. Barang nga danay duldulin na aladawan na. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan iti kolehiyo, anak ko. Wan nga rod nanang. Ikagumaak sa puladagos iti trabaho. Apaman ama ka iksamak iti board. Alang rod, lalaingam to ti ag-exam anak ko. Maragsakan ak para kan ka. Kitagyam anak, tainggaad mo tinagadal. Kat ita, nakaturpos kan anak ko. Welcome to Jenna Almoida Drama.
Awan man lati ko namot ni Richie nga agyaman kan ka anak ko. Ha? Anya ko matipagyamanan na nanang. Kati pa nang paadal mo kang kwana Gapoy ti adowa sakripisyo iso nakaturpos. Nanang, pagrebengak timang paadal kan ko na, taanak ko kat nga rod. Oray pagrebengan tinaganak ti magpaadal iti anak na. Suruan latta ko mamad dagiti anak ti agyaman ka dagiti dadakkel da. Nangruna ka ni Richie. Tamo na saan mapudno ka anak. Ngam kasta unay a panagsakripisyom para kang kwana. Mapanunot namat siguro dayta. Ngam mabain la siguro amang ibaga, nanang. Nana Petra! Nana! Day, apay Flora, anyat mapaspasamak kan ka. Adak laang mat ditoy. Di nak makita aya. Di kay mo't makitan. Apay nga kastoy nana. Blurred ti pa nagkitak. Awan makitak. Anya, San kay mo't na mailasin? ne, apayan ngay. Anya nga tanog pakita ka manen iti doktor. Ang mga no epekto da ti sakit mo. Saan nana? Awan matlat kwarta pagpa-check up. Kan paggatang iti agas ko. Kat no kasapulan nga umutang ta, ay kat aramiden ta inak agdiskitar iti kwarta. At saanan? Kastoy kun. Total, awan matla ang pamilya, nana. Ti anak mo apinanawam. Awan plano ngagpakita kan ko ana. Adayo na mapasamak dayta, nana. Sigurado adi na kun am mo dayjay. Lola, adda nag-comment iti impos ko aladawan ti pudno nga inak. No kasta. Inpus mo tila dawan ti pudno nga inam nga inted ni nanang mo. Wan Lola, kanti si bubukal anagan na. Nabayagan nga impos ko dayjay. Ita lang nga adda nakalasin. Akat, anyat ko na tinag-comment ngay. Kalugaran na kanu ni nanang. Ammo na no sa dino ta enti pudno nga inak apong. Anya? Akat, anyat planom nga rod ita. Into na awan trabaho. Agbiyahe ak. Tasapulak ti inak. Anya? Kamaudyanan na apong. Makitak mo't lang ang tinabayagan na sapsapulak nga ina. Nukas na, rimor ni Richie nanang. Wan, mapan ka no iti lugar nga imbagada nga yan ti pudno nga inana. Oh. No apay-pay lang amin nga inted mo tila dawan ti inana. Karbangan na day tananang. Ti makaamam mo iti pudno nga inana. Kat kasanon no talawan na kan. Adakan ko na day tananang. Awan maaramidak no kasta ti aramidan na. No anyat pagragsakan na. Suportado aklatakan This ko drama na. is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbagngal daw yun, nana. Kastamat kan kabarok. Anyat masapul mo. Adda ka di agnanad dito yung agnagan ni ti Flora. Sapsapulak namin ti inak. Ha? No kasta. Sika ti anak na adakdakamaten na kanyak. Karupropam nga agpaiso ni Flora na kong. No kasta, adda dito iti inak, nana. Wan, dito ay ngagnanaad. Nabayagan ang makipagnanaad kanyak ti inam. Agpay sungarod tinaybagada kanyak adito iti pakasarakak ken kuana. Mabalin ang makita ken makasarita ti inak. Ala, sumrak ka, baro. Nanang, Sino ka? Apay ananang ti awag mo kanyak. siyak da ito'y nanang. Ti anak mo nga imbatim iti sabali a tao. Richie! Siyak nga rod, nanang. Anak ko! Agyaman ta sinarungkaran nak. Pagawan anak ko, maanak ko. Nanang, talaga gayam ang nagpintas kayo. Nga ure addan idadyo. Wan, ngam awanan. Nagkupasan di kinapintas ko. Nang runak at masakit ako. Napektaran pa yun ti panagkita. Gapoy ti sakit ko.
Anya? Arakupan ka man, anak ko. Anak ko, ya. Pagkawanan na kumano na bayag sana ka nagpakita ka. Inururay ko ti panagsublim, nanang. Ngam awan na uray ko. At ituga sa laysayan, anak ko. Ngam tikang runa na rason kat gapoy ti kinarigat ti panagbiag. Aywan, kumusta mo tanda Cecil nga agasawa? Aday di balay ni nanang. Ni matatang. Nabayagan anatay, nanang. Anya? Ay, natay gaya man. Nakakaasyak dito anak ko. Tapada mo't la marigrigat ni Nana Petra apakipagnanadak. Nanang, yawid kayo ni di lugar mi. Anya? Siyak timang taripato kada kayo. Paagasan kayo, nanang. Nanang, kaduak ti pudno nga inak asimbangpet. Flora, si kadaytan? Cecil, kumusta kan? Pasensya Saan ka na makita? Tabulsa ka kon. Anyat na pasamakan ka. Masakitak, Cecil. Komplikadon ti sakit ko. Iso nga adon ti apektado iti bagik. Anya? Nanang, kidawak ama kipag nagkumapay laang ni nanang dito'y balay. Uray sumagmamanulaang aldaw. Tagsapulak iti pag naadan mi. Agabang kami iti pag naadan mi. Ha? Apay masapol nga agabang kayo. Agnaid kayo lata dito'y balay. Awan mo't mangiparparit. Nakababain mo't no patitipod no nga inak at agnaad dito Agsapulak iti pagabangan mi. Saanin ang masapol? Dito yun balay ti pagnaadan ni Flora. Saan kayo apumanaw, anak ko? Naliday ka man, anak ko. Nanang, Amo, kapampanunot man ni Richie. Di papanaw nan, dito'y balay. maawatak ni Richie, nanang. Kaya't nala siguro nga ipapas ang makaden na ti inana. Tanabayag kat nga rod asaan ang nagpakpakita. Agasam day ta. Kastala kalaka na kan kwa na, ti panang panaw na kan ka anang padakkel kan kwa na. Kalpasan ti ado atawan na panagsakripisyom nga inana. Kastala taramidin na. Nanang, Amok, noon niya ti marikrik na mita anak ko. Tunggalag sa uka. Maawatak ti anak ko, kunkunam. Ngamam mo ka na sakit ti kaunggam. Gapo ka dagiti ipakpakita nakan ka. damdam agak iti bagik. Noon niya tinagkurang iti anak ko, nanang. Taapay akas laawan anyaman na kankwa na dagiti sakripisyo kankwa na. Nala, ikararagan talatan di anak mo. Tamo ka na patag-unayan kan ni Richie. Ikararag ta, asapay kumata makaamiris tumadlaan. This drama is owned by Jenna Almoy the Saan Drama. ta kumapimanaw iji balayo anak ko. Takaasimot dalolam kan nanang mo Cecil. Maikawadan atawan kan ijay. May metmut laang no mailasin ng tipag na idan tayo, nanang. Taamangan no adama ko nada. Nasaya at atao ni Cecil. Kanuray ti inana. Masyanak pa yung arug kan kwa na. Tama kasangit idipimanaw tan. Basta gabang tayo, nanang. Tapno maipamaysak ti mga sikaso kada kayo. Ay, agyaman hak iti panangawat mo kanyak nga inam, Richie. Pakaragsakak dayta anak ko. Gampang nga asim. Di mo kumabasta talikodan ni Cecil. Taado ti sakripisyo na para kan ka. Ha? Nadlaw ko ngamin nga adayo tirik namkan kwa na anak ko. Nasingput mo't ni Cecil. Saan ko akabagyan, nanang? Kan kang runaan ti amin. Saan kami nga agkaruprupa? Da kayo, ti karuprupak. Anak, di mo ko maibasar iti lang ti pamatag mo.
Taure kas jay ti itsura ni Cecil. Nasaya at atao day jay. Iso nga iso tinapilik anang ibatyan kan kaidi. Taamok adi nakabaybayan anak ko. Nasingpet ni nanang mo a Cecil. Uy, nanang. Awan makunakan ko na. Talaga na singpet. Ngamjak man amo. Kasjay sa talaga no saan mo akap-kapin ano ti tao, nanang. Nanang, ada akon. Nang, ayan nyo. Awan mo't dito'y salas ni nanang. Sigud ano sumangpetak. Adda dito'y ngagbuybuy ti TV. Nakaturong nga ta. Iti silid. Nanang! Nanang! Nakaturong ngagpaiso. Agam. Api akas ta tilangan nakaturong. Nanang? Nanang? Api nalamiis. San samatan nga gang angas? Nanang! Nanang! Naitabunan ni nanang mo, anak ko. Uwan nga rad, nanang. Apagbitla ti panagkaduami. Pinanawan nak matadagos. Ala, sana bali. Tauray kaskasano. Nakaduamlat na. Nga uray iti apagbiitla ka nito. Uwan matkit di nanang. Cecil, makatudtudon. Sapay awang balon taapayong. Agawid tayon. Sika ngay Richie, di ka pa agawid. Dituyak pa ayan ti tanam ni nanang, Lola. Alang nga Rod, umuna kamin nga agawid, anak ko. Katno kayat mo manen ti agawid ijay balay. Welcome ka akanayon ijay, Richie. Agyamanak, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Buya, manan nagitaladawan da Richie kan Elmer nga asawam, anak ko. Makapalagip nga Rod dagito aladawan, nanang. Nakaragragsak kami atanlo. Amin apapanan mi alugar iti. Alaan mi iti ladawan. Ay, hanyang ay katagpatinggalaangan iti lagip dagita apasamak. Tanay, pinanawan na kamutten ti asawam. Tanasapakit nga roda natay. Kanlimasin mutten ni Richie iti pagnaadan. Manipod adan trabaho na. Huwag nga Rod. Makapasangit mat no maminsan. Diyak maliklikan ti aglit ay. Naimbaglakit din tanda kayo akad kadwak. Iso adi kay kumapay matmatay, nanang. Di tay amo, no kano ti panangipulang tayo iti biyag tayo, anak ko. Iso ang masapulan na kasagana tayo kanayon. Kanayon tayo ngagkararag, kanaramidan tayo ti pagayatan ti apo. Wan, anak. Nay, adda tao, anak ko. Mabit na ang siya kung timang lukat, nanang. Adda ako, nanang. Si kamot gayam, Richie. Ngam, apa yan nagdadakkel dagita bagahem? Anya dagita? Dagiti gargarit ko, nanang. Agsubli akon kada kayo. Pakawanan dak ko ma. Amok nga do tinagbasulak kada kayo. Sorry, no jak imparik na ti pamatag ko kada kayo. No imbain kayo iti kalabas. Namiris kong dagiti abidot ko, nanang. Makonsensya. Tungkal malagip ko dagiti nga nararamit ko kada kayo. Anak. Katagyaman ako na kada kayo. Tano saan agapo kada kayo? Saan ka nagbali na kastoy? Naistorya amin tayo dinanang Flora. Dagiti naglablabasan na. Nagkatang-katang. Kat nagsusukat ti lalaki iti biyag na.
Siguro, no di nakimbati kada kayo. Nalabit. Naibarkada. Naigumunak siguro iti bisyo. Katawan ko matinapinta sa masagbaya kita. Sungagyaman ako na kada kayo. Kat pakawanandak ko mananang. Ikarik. Sulnitak ti ado nagkurangak kada kayo. Patpatgan kayo unay, nanang. Anak ko ay... Impatag ka kaspod nung anak ko. Isa amaw-awatan ka kanayon. Ala, huston Juan, hindi ka nagsangit. Nakaragrag sa tama ka din na ka man anak ko. Agyaman ako na Diyos ko. Pinatgam dagiti kararag ko. Tipod no kinaimbag kat sana makita iti akinruar apasat tila nga no dikat makita babaan iti kaunggan titunggal parswa. Alagagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo biyag. Titaw. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay. Kan mang bendisyon iti tunggal maysa.